Namar ke sorkar kelap pendam tedong haka jinga ki ba jai jaka Voice of the People Party daka ba unong yalam bah kli ke parti uba Arden mela basai uman ula penlong daka jing syong sya thangan ke balakot hadu si pos ngi kenti kata nadu ke arpulai tarik ujemang hadu mentakas ngi ke si tarik ubenai jeliu arjar arpulai na kalian ke sorkar mentakas ngi hi hadi yang beladap bani syong perkat kala syem daka rai bantung no daka expert committee ban penbej ban kelai ke reservation policy but Menta kesengi na kalian ke sorkar kelap hak daka notification kat kum ke jingkwa jangka Voice of the People Party ban pen kelai ke reservation policy bat na kalian jong ba Arden hadir ke sorkar kela ai daka notification ula sange no ya kani ke jingshong sya thangan jong u kate ke jingshong sya thangan jong u kela kot shadu arspa arpwe kenta uba Arden ula kular ba kampat kut tang namar ba ke sorkar kela thongi ke komiti hendrai kandang yai beteng tak hadu bandala ban pen kela Susu dah kalian ke parti kalau ong ba kidang don sekiwe pat kimat bahaban penben bat kindang yai beteng ke jinga ki halor ke bamsap bat kiwe. Jingang ke baturki ke bangila penbet tung ke parti bangil ai ya ke jing penbena na kalian ke jungi. Ke junga ke jungi ke parti ya kelenti ke bayar haru kata-kata. Dan dua haru mendagasni om shilla ena ulah dan berkat. Keburang kejingu kejingero kalong syaitan karena tuan dan penggemau yang kesam kebersiswa khasam kalau penggemau ini bahagia yang kejingjok yang dia ban kamtra ya dia bahkan ini kesam kebersiswa khasam doang om hangi atrai om hangi hendak kejong kekurtang doai yang keburang namar kejingmut jing perkat kepada semua artian mereka kebetulan namar di pada baru menenggemet latif ya kejengkeran bakalang kejengkeran kerja dan mereka nak kejong akun presiden tumbang ala keren syai balandang iyo dah kejengto kebesyai lenda kepoi ke notification hak ketiga juga nganan palaban kalau yo ia kini ke city balapha syanga talk to the President, Voice of the People Party, VPP Shillong. Bagani kadai katakan notification, kacing penbena, jangka sorkar, ngan puli kumni. The Governor of Meghalaya is pleased to notify an expert committee to review the state reservation policy as notified in resolution PER.222/71/13A. The chairperson and members of the committee shall consist of experts in constitutional law, economics, sociology, demographic studies and related fields which shall be notified by the government of Meghalaya. The expert committee shall undertake a review of the state reservation policy by obtaining views from all stakeholders and by conducting field visits to all parts of the state. Ini kedai jingpun pula juga sorkar pa kantung ya kata expert committee kapan kentuk ya kita beliau kita tip ha syabang galiti sensar kemudian kita tip ha ya subject juga economics, sociology, demographic studies mat kiwi kita tak kedai kabangi ngila dawa hot habang ngila sedang bani keren ya kini kamat dan shibun kita penting dan shibun kita bertendu bani si ubardan ula pengki mo ya ke kepala penyalam syaka jingkum senam dan ini kumangilap keluar ngila buat ya kini kamat hakimat jingkular ke jingi nani haktak election pledges ke jong ke party bahkan ban review ya ke reception policy ke dikawin ke mat kiba ngilalit syau patpa bat kumtang ngila budin ya kaba ki weipat lesi kis ngau bakalong ka eathan bani keren ya kene kamat kisno kamlong dalil bani keren rengi sno bang ayo pada ka jing tersan ka jing pi pada ka jing scam jumut jong ipat ba ka sorkar menta kala menjung bantung ya kata ka expert committee ngamla u klam da pempau ya ka jing sno ka ba kraw ka jinga ya kini ke nangam ka jing ke balai bani simbenta naru Dr. Karachan Dr. Ricky Singkan, Dr. Baskam Marbo, Bat Kunju Hakasin Kabar, Dr. Baskam Marbo,
Dr. Ricky Singhan Bat Uhamaliji Ba Bryce Sawal Marvanim Laramdai begini kinayam jiki scam gejingo Laramdai baga party hi kalangam yagini kamat lesi ngin syajab hagane kajingile kajingi Nada kejiram daga jesa kabasta kajingki lana ban pentongo yaga komiti hi berokoi oleh CPE gila pathai kubor begidan kiseng sang pathai ke bakun pau ba kikuang ban review ya ka reception policy noi ke jekran kano ga bakat kano ga bakalan noi ni snongo bakini ki nagaram ji ke yang scam haro ga bakot ka haro bangini yo ya ga ni ga notification Dahil naman kata kataw kumbang ala kular ya fiki pagba ngala pundak nagalang ko ako manoyalam jogo Voice of the People Party Kalam banganum mi nagare ke jaga tak haru ba ka sarkar kana minjo ban review ya ka resolution policy Awak minin pinai kedewan ke doktor dan buang kiri kelawan kampung la negrin sebab apa civil hospital kebelah batai kata jingon jingan jog kot ke kia ke jinga tengoi ngalarai bangan sim dengan ke senja long kat long ja kat baca nganam sange tak ada bagi sarkar kan menjo kisan dispose name dan mar kata daun ngek bagi sarkar kan sim ya ke senja kabapuram amingi ke Voice of the People Party mereka dewan buram ya kesur kajong upat pak. Sekarang dia betul kami. Dengan aku akan keren jong. Aku akan hidup pak. Batu nyali pai dekat bakanan siu. Aingu ublay. Belo dan ringkat. Batni haru lagi klip mat ke pemerintah. Alat yang amata sipor ngadon kambang pengklan dia yang kemet. Mak, ada kambang pengklan dia yang kemet. Mana nak kemet ke klan? Kajingut jumkat ke klan ke pro. Jangan kepor. Ngakarpat iti betunum snow fair ya syalang bat ngamlang ban miro nagari jaka klem dang yo play dengan puak ban bo ka jing doi happening kumni patrai be ide janga ngasno ban yo eme ko try janga namar ko mala don ringkat shisha yang ikan try naro bengis dana ngale de ban yo lenti shisha yang lenti ke be happening ke Yalam nama nangge sok mat ko try ngin ya daga jinge ngin job ko ga tma hade ko tma na bagini bro try nga ayo aga kateng Jesus nandaru bachru ki babam chito amen